ma sui fono sui tofia le fionga ya le ma mero pati. O le te vai atunga o le sunga ya soti mapu. O le sunga il papaya tangalo pita. A o fili yo kula epa. Ia kaua. O fili yo kula epa. Ko inga le papa wa kasira ka kai roa ke a pe popole se kula nga ai vai la ia le fato lo ia nei tu lo love taluna ia o le fionga ia patu te avasu ia famsino ia manisi lava o swafa ai mori fa malo mar fa taitele ia o le ua lautongia lo la tau tinga ya o le lai fa solo a me arko inga fa mai wale fia samo mai ele vanga post mai lunga ia me alanga kamare le lau fa ia solo ngengi usila mala fila fi solo pezianga se homeless mata uma ia ile pi o fu a ko nga ma weyos ale wo so mai ia kinga ngar ko wa vai kanga kare wo miri kingo mangi ko i o pesida le vanga fa so ngo pesidi ko i ingi mea fou ngai vai e mea fou, kele mea fou, ora kele mea fou. Ai sau, kasi a mea ka ore lo musanga fou, le ofiso le fongo mare. Fa mai kele a sau, umar kaimi o fa malau le fia le musanga de fare fou. Fare fongo fou, ma ofiso le moko. Io mea ore kele a mea kasi. Eita, ore mea eitai. Langa eika langa ole ua mana tua si fatu le ataua. Ole mafuanga le ole ika. Langa ole amanga kua ila audi. Ai ngaloi. Ai ngaloia. Wafo yolonga kaimi le sa fa wele fo le fare fongo. Ai moma. Olona taimi le sa fa wele fare fono le. Ai panga le sa mo nga kele ifaya se musanga fa pea. Nga kele ifaya se musanga fa pea. Musu e fai ala fa mangingo la ule marieto. Musu e fai ele manga o fai ni me fa pengei ele manga o fo ile le kau siva kau fa ia ku sa mo ni me ia walava ia pipi ia longa ngoa i me fai ele manga o a mea e kala ngoa ngisinga wa ku sa mo i se me fa pea ma e mana o e o mai le vala au le tua e nga o ia malonga ngoa kusi umai me or fa vai matala noa e mana tua lo tor matala noa nga mastasi o fa fonga me fortinale I think e lata mai tai me falta tatu fata no ngale atu. O le vang fainga luenga tu epi. Le no fam tatala tu ile siaso. Ai fa mai sa no ngati na ya ta usiata. O ke ngofo uma male history. O mea mali nga kukupu le HRPP ya o fainga luenga ile lua api. Ato aya mea. Ai fa mai. So se kaimia kauka ku ingi pese ava kua irunga kupua kama ia kupua kulowa lawaki ko inga ki inga ma kakangir ke fongi ka kaufi ya kakangir ke fongi ma yo anga fai fa mo nga faro la tulia martu epi ma na me kango kai mo kalavo to lo matua neltina o nget ki ngar ke mingi un kwa makua ayo aso ia le fa metaltina o ia la kalavo winga aya ala ko ngai ko ingole au vasa ko inga ku wai fo ie ku e piwo mai ngar ka kangi ar ke fo ai la kwala sikinga e kiu ke ro ngo fo ka mai pese ia le pese nga le vi inga e o vi inga far sa funge o vi inga fo ie bole ko fo mai kala ngai uanga avako mare ora la ule ka ora ngo ngai ale cha pipi ngai uanga avako le ora e ki lingi uma ese tape rama me umala awangi ik fa sang ko ka nga man ki ngai ka rinko fefe o e pa mo musu e fa mai la vi ai ama ko yo go yer kemingi so le ka ko ai ka ko i loko le anga ngi ku ai nga ka yes mai si tina siata aka e makaukia wa ave fa afia o le pulenga fa Oi mama la mala vili me ko inga la. Pale mia. Vai ka ko ye.
ke fo ma fo le ke le su inga ko inga me kam fai fai salo ang ko ku la me ko inga or ke mingi wa se de waki mo bo le yo mangi ka ko wa se de waki e ku ngang fa kanga ai lo pole mele mana oi e ku o so fa kanga kai lu mor fa le malo e o ke ro mele nga oi a mai se tasio o ko fam kala me ni sa mo a mai se tasio to ina pe o le kala ngo mai pe about 20 years ago maybe 20 or more alu la ko ka vale makuila e pa ma farkua kuila e pa ko inga le ma siong farkua anga uma mai ki e mai ya uma la ko tina nga host kuila e pa mo si vai nga sia ko fafo mai ki e lo haru la ko ka vale ngai kai mungu mai ya ki e kwa i kai mungu fa solo ko i kai i lo fo inga e kai le ia lo kama a inga le mai arua kwar ka vale ka amilo mai le mele ngaka mai ka amilo mai an ka amilo mai kilo kule lo ale ku mai i kai ko le o le fale le a fong o ia famasino mai an ka amilo mai si lo war ka vale nga fa mai ka la ku le a di lo fionga ia la o de ka ua ku le so fole le so fu marke mi e o maka mai ali sko inga ama ya di lo mar farkua sa ku e ko inga la le sa ngoia lo sunga lipan mi o ke fia ka o ko le vao monia sa mo la o kara le fa ya ama o ke fia ka o ko le vao i loia ma o ke fia ka o ko i ia maaka man manga kunga e o le al maro ko ko lenga a foi na usar or kala a kongo wa mo ala pal mierna la que minga la ve ver la par mior ko malo la ko sa nga kai mi ave mai ia a umiare so ifu ma le ola e lo fo le ku e kia u ke fia ka o ko vale a ka lo ma ka die ma ko fa wa la ko ka vale ko fo e mori la u ai la tato ia e fai le mele kai o mele nga pa o ngai ia la uri mi fia me ke mi foi lo firu kas ku so le kala ngo ko e fingo le e tsaira se me ole fa ko a luafe nga ile luafe se fulu ia po me pio ku aku le iva se fulu le iva ke mi ale a lo pa le mi nga ia mana tua mai le ia taua ele ka nguas ka nga kai le ka ma ainga ma le ku pu kai de mela ku lo wa fa fonga mai sa mo ele ka ngua ai se vanga nga o kama a inga ka o ko oma ai nga paua le or ko inga exemption e ma fa inga ka okor ka nga kai le kama a inga so nga fa e ka oko i kai o fufuanga malo pe a fa ye uma inga ai nga u kofi ha o le malo e vai la o ya ma fa so ale mas kamasi ya mas ko inga fa mai lang kala wa mal mala makerer ko inga ya mai lang kala o inga o lo ai sa war ka valer ngapo wo o lo o la em le ko inga le ha o le malo i se kai mi fa sifo ai langa ka ku fa par mi ele i ma fa winga ku le e pa u ke no le ata war meno na ma fa yai e honorably pe le releasing o le pero releasing of the kala foi return with honor ku so longa ma fa le nga honorably retired hand over lo sionga kadi i war kai minga la o masau mer sa longa kadi e sa mer fai pula le pa mana o lo fo ile I set up umar pa ki emerge umar power inga ia o solely ia a mai lo le sionga kadi ile nga kango va ku fa CEO war kupi ku so la wa pure mer ka malo le wala lo langa sani ko kong e sa ko ule war paki ai me inga ia me ia or malo ya ko le lo fa le pa o le va nga lo fa pa ele que ia le pa de ya tawa ele que ia le pa ku so la fa alo ia le pa ku lo wa kama pungefu ku lo wa ku so ko fa lo nga lai ave ia a langa va ia o ko nothing sa leva ia o ko o fenga duenga uma
Yes. Sila uma o ko ka whaingaruenga o ko uma o kam whaingaruenga o reare me o ke vaku o mea ngai ai vi ana ngo vaku kala ngo mai les kanga karepa o le mea sa whai ala ko pe a nga maro I paroka ku le pa ku ku lo li vai lima kanga uma o mangu maro pa wana le me ko kongi ai ma fa sufi ku ku lo li vai lima la o ku ko ko la mo au le ingu ai pia mo au pa wana ia uma foi le singa vsenga inga e fe loro langa vai I ka penge ka mal par menge me fai pule ro inga e pe mo ngo ku ro vai ari pa yeah, obviously ale ai sila le ata wele se la so noanga manga ko mai o fai pule la ye lima sumarkas le la we fa va le kulowa ole pa ngar kasi le fai pule ku so ngar kasi ale le a iko kong ngar kasi ngo fora ile pa a o treatinga ku le e pongo fo uma le ya e pe ya la ku kum wa I va ye le ko sila sa mo e ngo fo ya pia ai pule mai I va fa sa le anga rua e ngofo I kulo ile pa ai a apa I fale hadidi wa ko sila mai le a ave le ala inga se ele un karafaku sa moa o ke fa afikaia mak fa afikaia ko le atu le anga o le credibility o news makala ia mak fa ya ale nga so soangi kele ai le li un ofinga ngalo kanga kariparo fa afikai ko ke karikonginga sama ku la au mongwiki ai le ngi kala faku o ke le fakua se kala o ke ola makau ke lo fefe le tua ai vai foi lá oi or kala nga si kamale nga makfa wale vanga mafa ma ko fa so mar ko inga le mo lo le melia ele I kai nga ngo ku mai se faste kau la e so longa le yar vao tulo sa mo la so longa le yar vao ku la e pamala audi nga o lo ai le kala le ai ko ke sila fia nga fa nga ele tua o ke lo o mangi mea e ka penga mai ai asiaka ya me se ma mari at ka penga mai por kalame kai mingai e review ma expose ma me ya war ko sir fia sa mo or kala mong yar kala lo feku la fo e so I fuar ko inga ngai kai mingai tio le la so I fuar ai o mai mo mai ya mo sionga far ku la ki fa maungia uma la kotina ki e kai fo ile le nga hoster ko inga la ko wa private dinner la nga yeso kanga fa ainga ai fa mai o harur ke enga ma karkalango ai pisingisi ai ka amilo ko ai kai anga silo mai ya ma mai ia ka ko lo fo ie ngai a ko inga lai ke kai kia fa mai silo mai aku ngang ku ka valenga fa mai markara ko inga ku lep ala o vionga mar farkua ia fa ku lo le lang kala ia sa wo ia lo sungare kamala ku le ase ko fama ai fa mai oi vai aku le lo fa singo re le ro ko inga kama ainga me o ke fia ka o ko ai le vala ia nga fai lole fa mai akala ia akarele ke vai de ka ke vai ma ko e akai lu so ro kingo malu mama ko yaru marka vale ko fo i momori la ko la fia ai mo wala o le fai ka ngaka le or ka ngaka ko fa mar fa ka ngala nga ke lo fo mai lo marko inga le fast forward mai ma ko fa so fa mai lo o I o te ilo ai o le fuafuanga to ina e fia pa wala nga fo ela vaku I le mafo favor ka kalenga ki fai ai who are you kulo so who are you ele se kama ainga ke fia ka o ko for me dai ia kama langa nga kama ainga ka o ko yo but o lai kala ngoa fa por kikir ko in mamakero markanga kalenga fai ai the only way e mafai ai nga ka oko o olea fai ma not a prime minister no head is to become the head of state of Samoa wa ai ka ko ia